Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 35. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve maq'adahu minen nar. Ravahu Muslim. Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Шындығында Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде-ким маға қарата атайынап жалған айтса, тозоқтон болған жайын даярдап алсын. Имам Муслим риwayat қылған хадис. Хадиске түшүндүрмө. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисінде өзіне қарата жалған тоқудан ескертті. Кимде-ким пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атынан ал айтпаған сөздерді айтты деп, қылбаған іштерді қылды деп айтуысы, бұл ошол инсандың Аллах сақтасын тозоқы болусын білдіреді. Анткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисінде өзіне жалған тоқыған адамдың ақыбеті қандай болорын қаварын берді. Ошондуктан бұл маселеде өте етият болу керек. Динден сүйлөгөндө ар бир нерсени тактап, анығын билип сүйлөөбүз керек. Хадистин сахих, заифин ажыратып билип алуубуз керек. Анан эле ниетим жакшы эле деп, адамдарды жакшы иштерге буйруу ниетте же жамандыктан кайтарам деп ойлоп, пайгамбардын атынан хадис токуп айтуу бул чоң күнөө. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда хадисинде өзүнө карата жалган токуудан жалпы түрдө кайтарды. Шарият менен ойногон болбойт. Хадис тоқып айтудан каттуу ескертүү берилди. Тарыхта дин душмандары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атынан хадис токушкан. Токулган хадистерде көп. Азыркы кезде адамдар мунун айырмасына барбай, соцсеттерде эмне хадис келсе тарата беришет. Бул туура эмес. Биринчиден хадистин анығын анықтап, ошол хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан айтылганбы, муну анықтап, андан кийин таратуу керек. Хадистин сахих, заифтигин анықтап туруп, андан кийин таратуу керек болот. Хадисте айтылган жалгандан максат бул дин өкүмдөрүнө карата жалган токуу дегени. Бул ислам дини толук дин. Токулма хадистерде адамдар бири-бирине тарата берсе, динде жок бидаттар чыгып келет. Кээ шарият буйрбаган иштерди адамдар жасай баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан жалган хадис токуу зыяны жалпы мусулмандарга зыяны болот. Бирок Аллах Тааланын райымы менен Аллах Таала алымдарды жиберип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жана хадистерин мына ушундай токулма хадистерден тазалап коюшат. Ошондуктан имам Бухари рахимахулла мына ушул кишинин хадис топтому Сахих Бухари китеби жана имам Муслим рахимахулланын Сахих Муслим китебин окуңуздар. Мына ушул китептерде пайда өтө көп. Хадистен алына турган пайдалар, биринчи пайдасы даярдап алсын дегенден максат бул кабар деп айтышат алымдар. Бул дегени Аллах Таала анын тозоққа бара турган жерин даярдап коет деген мааниде. Хадистен алына турган экинчи пайда, жалгандын акыбети тууралуу Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: "Ва яумал киямати тараллазина казабу алаллахи вужухухум мусвадда, алайса фи джаханнама масван лил мутакаббирин." О Мухаммад, сен кыямат күнү Аллах жөнүндө жалган сүйлөгөндөрдү беттери карарган абалда көрөсүң. Текеберленген капыр адамдарга тозокто орун жок бекен. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, бир хадисти келтирсек, жогорудагы хадистин маанисине ылайык имам Бухари рахимахулла Али радыйаллаху анхудан риваят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла такзибу алейя фа иннаху ман якзибу алейя фалиялижиннар. Фалиялижиннар." Мага карата жалган сүйлөбөгүлө. Анткени мага карата ким жалган токуса, менин атымдан жалган токуса тозокко кирсин деп айтты.
Hadisten alына тұрған 4-ші пайда, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламге қарата жалған айту, ал кішінің атынан жалған айту, ислам дініне қарата жалған тоқу дегені. Анткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл ислам діні менен жіберілген. Мына ушул динди адамзатқа жетүүсүнө себепчи болгон. Хадистен алына тұрған 5-ші пайда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атынан жалған хадис тоқу, жөнөкөй адам атынан жалған bir söz tokudan uğurrak, akıbeti, jamanrak. Wallahu a'lam.